روزنامه کردستان هجماره خواه یا 578 بلاف کر و تیده هجمارک بابت هاتبون نیوساندن جوانجی ورگرتنا هن نرینان درباری شهید نصرالدین برهک که جوانجی عبدالکریم محمد اندامه پولیت بیروی سیاسی یا پارتی دموکراتی کردستانی سوریه که مخابنی خواه درباری کچبار کرنا بلز یا شهید نصرالدین برهک دیار کر. هر وها دازانین که گوتن نکارن مافی خباتکار برای شهید نصرالدین بدن که کسایتیه که وفادار و میر بو و براوانیه که بهیز لسر ربازا خو و هوالن خو و جه ستمکاری حز ندکر و به بردوامی آلیکاری ستمباران بو و کاری بو حس کرنا هوالن خو بدز و بینه جبر وفاداری آوی و خباتاوی یا بردوام و ببران بر. هر وها براوانی گوتن راستیه و مافی ملت بو و جبرویه که شهید کد. عبدالکریم محمد د بردوامی گوتن خود گوت که او دما وامپیک و خبات دکر د سرکردایتی الپارتی ده شهید هر دم تکزیل سر گوتن راست دکر دورج گوتنین دلخوشکرنه یه نجدل که هر دم او د دلیوی لسر زمانه وی بو بگو هرتن و هر دم جوه خونده یک ریزیا کردان بو که پنجوی دیار بوند آواکرنا انجومنان اجتماعی کردی سوریه. هر وها خودان آسویه کی فرح بو و باوری آوی بویه که دهات که کرد دوی مافین خواه ورگرند پیشروژه چاوره کریده که مخابن نها گلک پیوستی آوان بخبات کاره کی میرو بهز وکه باوی علا هیه. لدست غدره او جناو وان بر وکو عبدالکریم محمد اماجه کرد. گلک جاران شهید راسری آستانگیان و گرتنه دهات که 2004 ده جالی رژیم اسد و هات زندان کرن لگرتیگه ها سیدنایا یا خودان نافبانگین نباش. فواز ابو زید اندام دسته راوشکاری یا پارتی دموکراتی کردستان سوریا جالی خواه گوت که او یک جگرتیان بو لگل شهید گوتن راستیه که هفدیتن اوی به شهید را ده گرتیگه ها سیدنایا ده پشتی را پرینا 2014 ده بچا ونگریدای و دستین کلب چکری بو. و ارتشک جه پولیسین وی گرتیگه ها ناو بانگ نباش ده اماده کاریه ده بون جبو اشکنجه کرناوان. ابو زید ده بردوامی آخفتنا خود گوت که او ماتمای ما دما که دنگ باوی علا بهیست چاوا بحثا بویرن لیستگه ها قامش لو دکر با اوای کی برواجی راگاندنا رژیمه و جه اندامه کی اولهیه رژیم اسد را شروع و دکر. تەڤیرە و شازندانەیە تژی ترسوونە خۆشی لێ دلێ جوانان بەهەبوونا باڤێعەلا و هەڤالنووی دناواندا کۆوەیەکێ مۆراڵێوان بلند دەکرد و هێزاوان بهتر دەکرد و خۆراگریەک بەدەستواندا دەخست. کۆ شەهید سەقایەک ژە ئارامی بگوتنên xwe ji wan re durust dikir û ji wan re diyar dikir ku zindan demeke kurt e wê derbas be û kesê pêwîstiya wî bi alîkariyê hebe bavéعela ji wan re dibû bav. di wê zindanê de û ew ciwan bi wê yekê geşbîn dibûn. Herwiha amaje kir ku şehîd berhek cara duwem di 2009 de hat zindankirin lê wan fişaran bihtir vîna wî û baweriya wî bi rêbaza Kurdayetiyê bihêztir kir. Kemal Ahmed Derwîş ji aliyê xwe de bêhtir behsa hezkirina millet ji şehîd bavéعela re kir û got ku kesekî dilovan û hesnazik bû ku piştî koçadawî ya bavê wî şehîd berhek jê re bibû bav û ew valahiya ku bavê wî hişt şehîd berhek dadigirt. Rojnameya Kurdistan di daweya wergirtina nerînan de ya ku belav kiribû dijmin û ku jêrê şehîd Nasreddîn Berhek şermezar kir û nemirî û behişt ji şehîd re xwest. Şêrîn Kîlo Ark.